Kublai yapi baro kapang kabangan keren hapi menta kalong kamaria kakme jong ublai balai kabalang katolik kakhot ya kamaria thesoti kakme jong ublai kani kajingkli kami halor kajingtho hakakot Catechism of the Catholic Church kan number Sauspa Kandai Pusan Uangel ulaong ha kamaria Umensim bakut unsahir halo jongpi Barkabor jong u bahak letam kan saka serngeu yapi Na kane kadaw ya uta uba en khana pi en khot ukhon jong ublay Lucas iway the khot lai pusan Henry endala poi kaya balamang ublay ulapha yala ukhon balakha naga kanthai Galatia saw the khot basaw Ya kamaria thesati balakarkhu nitip ru dagakme jong ublay namar kalapun bar kalakha yaw Jesus Christ ubadai ukhon jong ublay uperson baar jong ka Trinity bakhoi Nado ki Kristan banengkong jong ka spas nem banengkong hadu menta kabalang baro kawai ka khen kor bha hadu kata ya kamaria thesati namar kalong ka kme ublay Yaw Jesu lapun balakha da kabor jong mense bakhoi nado kapor ba yaw person ba a lawan long brew ha kamaria kalalong kakme bapura jong ublay Kajinget jong kabalang Katolik syafang kamaria kalong halor kanogrem jong kajinget hau Jesus Christ Badia kajihingkai syafang kamaria kalong banpen skem shushu ya kajinget hau Jesus Christ Catechism of the Catholic Church kan number kaba sauspa prapunyo Kabalang ka ajihingkai bakarpang ya kane kajinget lengba ka Ecumenical Council ha Ephesus house nem sauspa lifeway edi Kajingkeli kalong kumno kala banlong ba kamaria kadai tang kabriu kala banlong imei jong ublay kane kadai kajing perkhat jong ni kibriu kajing perkhat ublay Isaya sanpusan dekhon bapra hadu bakhandai Ladangi kren sapang kajing long imei jong jongi Imei ai kajing long kamet kapha jongi Ha kajing sisya de ublay bale ya kine baro Namar ublay uba ai ya kamense Na kajing don ja kamense isala ban im Lem kumta kamet jongi kan sapu utno Hang ni ngiyo i ya kajing long kaway kamet bat kamense Menta ngisngo thu shai badai ublay balong kanrat ya kajing im jongi U Jesu u person baar uba ya trei rengkat bat ukpa bat umense bakhut ban thau yangi kibriu ha kadur jong ublay Kum ublay ulapan kre yala ijong imei ban wan long brew sya kane ka perthai U Jesu ulawan sya kane ka perthai da kabor umense bakhut ba ulawan ha kajing long do lengba kamaria thesati kumta kamaria kadai imei jong Jesu Hangne ngisu thu bau Jesu udai ublay bat udai ubreu Pe kumta kasyong hok bangin khot ya kamaria kakme jong ublay Catechism of the Catholic Church kan number kaba sauspa khandai punriu
Kajing hikai kabalang Katolik syapang kane kapang kalong katkum kajing hikai ka Bible khamtam na kidkhon kibakren syapang kakme jong Jesu lane kakme ukris ukhun ublay balawallong briu kumta kamaria kadon hok ban khot yaka kakme jong ublay. Catechism of the Catholic Church ka number ka ba sauspa khandai punriu ya kane kajing hikai jong kajinge jong kabalang labot katkum kajing tho na kaktir ublay khamtam na kitu kidkhot balatho syapang kamaria thesoti balakarkhu lakhot yaka da kakme ujisu lani kakme ukris bala khampantik na bha kalong haba ka Elizabeth bakhoj ka ai khublay yaka da kinegi kantin hatu ngadai ka ee bakat kakme utrai kanda wan jungo yanga Lucas iway de khot sakulai ki kantin ba mi na ka Elizabeth ki weng ya ki jing atatin jongi ba kamaria kadai kakme jong ublay bat kapentikna khambha yangi baro bau Jesus Christ uday ubreu bat ublay. Catechism of the Catholic Church ka number ka ba sanspa khandai khublay shibun ya ka jing sha sko jong phi bat ublay un kurkhu ya phi baro